Glavna tura se pa začne v dolini rekordov. Evo, tamle se vidi, kje je rekord. Materej. Tu je pa čisto. Z Mihatom greva v Tamar in potem na Kotovo sedlo. Viš, da je sneg naprej, ali ga ni? Jaz bi rekel, da tam ne zauvipam. Še malo probava. Še malo hodila. Ne bova pretiravala. Še s smučkami, ker dejansko ga ni. Bi pa že pasel, moram reči. Ja, bi, ne? Takole sva s smučkami na ramenih, ne na nogah, prišla do Tamare. Ni druge, ka peš. Ko gre, Vlado? Ko gre? Vroče je. Tela. Ja. O, kdor zna, ta zna. Spomladanski gnilc se temu reče, ampak še kar v redu. Mina! Gozdni joža! Gozdni joža, pravim. Ja, zadnji smo imeli rehearsal. Generalko, ja.